Ini Siti Sarah, Korean, Malay, Egyptian, halal. Oke. Ada rendang nih. Ada rendang. Bisa makan rendang juga kita di nasi bakar, opor ayam, soto ayam, boleh kambing. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, Mr. Shin, let's go. Let's get inside. get lunch inside. Oke, Mr. Shin. Ya, kita mau makan rendang ini di restoran Siti apa namanya? Siti Sarah. Siti Sarah, not Siti Mikukum ya. Sarah ya. Makan rendang kita ya. Padang kita ya. Okay, let's get inside then. Ada rendang nih. Outside or inside though? Ya, inside lah, dingin di luar. But Oke. inside's already full. Oke. Welcome.